Nentan pisan beli medue pengerasan aki di kering sikian ditiang. Yang dia mau niki sakit mana ditiang nih makin wet sakaring somah ditiang ilar puri. Sapu niki suwe candene mah iparing sikian ditiang deh. Oh, bau munyi nanti bau munyi. Bau munyi. Bagian bencaran. Makin nak istri lawang rawa sama lu keco tuh. Dia gablak dengan keputusan makin dulu pun api. Keputusan? Ini kayun pungo cokor dewo. Sing Layu betul. kene dina. Da diliros. Idewonya apa sing? Yang sing idewonya idewo megingsir lipurimi. Beli ne kuasa. Beli sang ratu ngisi gumi di tamangannya nih. Beli. Napi malih wentan runtuh canan dene sapu ni kering sikian ditiang. Ya dia tuh masih ditiang mati. Napi malih wentan manik di sejeron garban ditiang. Tan suka ditiang pacang nyakar nang aja ditiang. Yang dia tulungin aja men. Jak ampunan kayun. Iya mungkin jakor cembur kena. Ampunan nyam-nyaman. Ampunan kayun. War. Jual mungkin. Ye. Jual. Ah. Ayun bang. Nyen cuman. Yudana. Jual. Boba. Apen banget yang sengnya. Singnya. Angon cang gedong mah somah ngajak nak celeng gitu. Singnya pacaran wan. Aduh. Nyai do apa sing? Lan kepuri. Nenten dia. Lan kolam. Nenten. Ah, bibi. Ah, beli. Mangkin dia. Ampunan. Alon. Ayo. Beli. Sampunang beli uang penampian dia ngatur titiang sani wau belia. Kiwantan pinunasi tiang ringlinge beli ni sani mangkin. Ician dien titiang galah hawang ini mangkin pacang mepina beli. Idewo pina. Ini. Penyang semang titiang pacang matur ringlinge beli. Saja nge. Kuman ki patut pisan. Bani gondong. Dorosang melinggih rien ring puri. Nah, ben mani aleh beli nah di taman nah. Ini. Sampunang lali diagung penyang semang. War. Ya. Baik kepuri. Ayo. Babung. Duh dados lungo cokor dewa matur rasa punika. Benyang semeng. Dan kemana untuk ditiang? Nak lungo cokor dewa kayun niki, kayun. Bibi. Da bibi salah tampi ka kening lah bibi. Lah ngejani barang-barang mah bibi. Adi jaga dewa. Tunggu dia dewa nangis. Ada apa nadi? Menawi dereng pawikan moreng kewentenane dehi beli. Rakan moke mah. Raben moke. Kenten Raben moke adi. Udinga matur tunggu cokor dewa. Kiwanten pinunas titiang sampunan magung iwang penampen ring atur titiang. Suecane dehi beli ring sikian titiang nenten presida gumantian tuk titiang pacang nunas. Lales kayu ni dibeli pacang angin titiang rapi mangku. Rak jakti. Sik lungo cokor dewa kecap pisan. Seida yari pisan kenten ida wau mau cano. Hah? Engken tuh kaget. Hah? Nah, engken tuh. Menawa aja matur. Itu apisan. Hah? Truk. Udah. Mai. Hei. Nih bosang kaleng cai gurone ha. Bang bangko kenten. Dolar sih. Dicanak dalam ring nolong istri. Kenten pelajaran gelahe tekenen cai. Nah, iku ampun. Melangiring gua gong cini. Aningnya lah penyakit kambuhan. Sing dadi noleh anak le jegeng. Asal boleh poke nak jegeng gadang batun matane. Nah niku yen kenten adosan kenten pengbangkau nih asal kok dewa tan sarang cekonyang kayak tuangan nak baca. Ya makajang ge lumbeh anak lu. Nggih. Ampunan kenten Babung. Saya dari apa sih? Oh, dijak dong. Coba pikir ku dijak bener. Bangkau nih lho. Lu mau pura-pura patuh. Ratu Bagong mangken kan pelungo cokor dewa nama pikayun sapun api antuk. Jengah. Jengah ini patuh jengah mesti. Aku janji jengah. Bareng-bareng.
Wah, jangan sinari bareng-bareng jangan. Sampun apian tok titiang ne mangkin mo aku. Doaling titiang mesangke ring-linge dibeli wanta wengi pisan. Sampun api mo agung inda yang icenen titiang pemargi. Idewa mesangke awai. Nah, nih jani mau apa kontak ini dewa alemo kesujatian kayu nih dewa nih. Nggih. Yang semua dewa mesangke kengken. Idewa kar ngireng, kar memadu aja mak. Mo agung tuh udah dadas burung prawo cana sampun ikereng sekian titiang. Ada pemimper nenten wenten mana titiang pacam lagi sampun ikereng. Ampun kencan sapun api mangkin kayune nak. Yen kene mare ya idewa kinucap istri luwe. Boleh saja gitu hati. Apa bu ini dewa sedak mabot? Desan yang dewa ngelak kayu dua para. Biar gelah budo bisa ngasih nuturin terus. Nggih. Artinya nggih di budo kan nak benar saja nante jan. Ngalih budo pengkok kini sing maan saja. Dia nak ke publikasi yang budo lain. Don kadang gigis-gigis don. Nah. Ada jet gelak enang ci. Bingung. Ajen budo dah diadok. Nah, nejani kene, Adi. Yen mau subenawang kegaduhan Raben moke. Yen super Raben moke kadong dot sing dah ditamakan arusman, ulian kengken je. Iya. Jalan muka, jalan belakang, oke, kanan kiri oke. Nejani mau ngoreni deh. Ini sampun api. Pangseng yang misi buka turi dewane mesangke awai, nganan saja nih dewale. Nejani mau ngoren gitu masih mongke. Ini sampun api. Cutat di nane jani. Rok sing ada nyendruk. Yang? Ada mata-mata ya, Nan? Dan. Waspadaan, Rok. Nih. Mati lari dewa uli puri. Raine ne mangkin titiang pacang. Ini kain kekecil kar ngungsi nak kentanang. Ya sang pesan bobotani dewane. Kaje kangin lakon. Dek kaje kau. Yan kaje kau presiden dewa ben joko. Kaje kangin lakon. Nah, kentan ampuna ngajel kau Kang. Kaje kangin. Kaje kangin udah dos yang ngajel kau Kang joko ke kadi ubung kentan. Yang ngajel kanginang batu bulane alem lae kentan. Ulian kamu promisi. Benar yang kamu ngajel kau Kang leklek awak nawang bareng-bareng ubung ah. Tanang ngeleden kamu gitu. Ratu Mak. Mas Riaga langgu manti manah titiang ne mangkin. Ya ning asapun ikeledangang pisan. Raine ne mangkin titiang pacang lungsur mepamit babu. Mangnekan wentana uning. Ngiring-ngiring gelesin sakewale. Sekonane dewa memarga. Ada pejalan Raben mau buka keto. Ampurayang adi. Nah adi. Mbak sen presiden bakal mekeleni dewa apa-apa. Sakewale bakal raos bakal bakalang mau dewa. Melang bobotane yasang tuh anaknya cerik adi. Sampun mau tamu kayun. Ledangang bang. Iya kentan sampun. Becik-becik Kang ngeram anunya nang ngeram pemargi. Mangdo becik mangdo selamat. Ados pemargin cokor dewo. Beli bro. Kalian yang beli. Nah melang apa iban alo nah. Melang bobotane adi. Apa nalon adi. Yang cepok ya Raben gelang. Uat, nyak kecak nas. Uat nyok matiang nes nih. Bu mati Raben gelanyang gelangan rabi. Iya. Wah, cek itu kan nenek. Aja cijang. Mung ngale rabi ke kita penganganmu. Itu anak nu tak sangat kan. Tapi tak kene go banci sing memenuhi syarat kene cara kain sampi hujanan kok kene. Apa kita kan bertopeng, nak pedangnya topengen kan yang penting kan banyaknya gotong royong. Siap. Wih, wah. Gelah jengah nenek. Di sana iseng-isengan lah kan. Ya bos tepuk gelah Raben gelah pang tawang rasanya nah. Untung ada nak loh mau tamu yang saja nak loh tergoda ken kekayaan Raben gelah. Nah jangan ngedit yang memadu baca kantong Raben gelah. Maklum wanita berjiwa lemah kalau dipaksa oleh anu atu jangan anu atune nak tukang mitrain tuh. Bajang-bajangnya molas ngelabelengan sing ada ngakuin. Yang? Nya melengen. Nya kadang sedang wang tuh. Nah macam-macam tuh remeh Raben gelah. Sudah jadi kepuri. Aleh Raben gelah, iring gelah. Cina disaksi nah. Jangan saksi. Puri. Nggih.
Lume depokin cang nyene adan cine. Adan cange dakonang ci. Iwayan topok sopnes ganyel men. Nyen. Wayan topok sopnes ganyel men. Utuh adan cine. Oh, Bener cang tuni tepoin cang Mang Manus di kelabai bung cang Manus. adi bung. Cai liwat itu di kelabai. Cang orang situ. Jadi cang Mang adan ci. Nyen. Sud madani wayan topo yang kekini potongane cintami adan cine cocok. Nyen. Cintami. Apa madan gitu? Cicing kintamani. Wah. Tadi cicing kita mani orang cicang. Nasi nyak gemrong. Potongan bungute nyak topok apu tepuke nama aci jak kames cingama. Oh. Len bungut cange lanyeng mumukan labin bedik. Nah, cai bisanya cacang. Oh. Yang toleh kau ban sini. Bengkeng keban cange. Nyak kenang cine caro dangap-dangap. Oh jenang cange caro dangap-dangap. Yang dewek cine caro apa? Iya, yang cak. Oleh kuli gobok. Oh li gogo. Caro kedes titiran. Hah? Caro kedes titiran. Dong aduk kedes titiran kobane kekene. Bagus caro cang titiran nih. Ulung to. Titirannya mentek dipuri. Oh ya dipuri mubuh. Oh, sing jadi mubuh dipuri menepang dipuri. Cuma yang kedes titirane yang dipuri apa? Ajone ngubuhin cang. Oh apa mamane? Maman cange godam mas roh ping 11. Godam seru ping Au. 11. Yang gitu sih tepung sama ci. Sing pengalus pesutain titirane. Oh gitu. Rita kalau maju titirane nih, Oh. metumpuk-tumpuk dain titirane. Oh tuh yang metumpuk dan titirane apa? Dade? Promosine ken rajone dain titirane. Oh. Madan Sri tumpuk. Oh papan metumpuk-tumpuk. Oh. Pak yang titirane ngama godam seru ping 11 men munyene kengken. Munyen titirane. Oh. Wih, titirane munyen engkok 11. Wih engkok 11. Oh. Mun kengken tuh. Kuar ketek engkok angkok. Hah? Kuar ketek engkok angkok. Duh titiran kok 11. Oh. Yen aduh. Yang cang cara apa? Yen ali ancang dikedes. Oh. Dulio cara kedes puh. Oh cang kedes bu. Awak cine bunter. Maman cine rado. Apa maman cang? Tain sumati. Selo berak. Medam cine bet. Ijo pulas cang. Di bon-bone ci medam. Nyak saseh jani hujan-hujan kelep cedar sekek. Kelep cedar sekek. Oh, gitu jelek kedes bu. Oh, sangkal adong orang ajom-ajom puh sangkur ipun ijo ado puh luung nyak mekebar ciameter per keteplak. Lenca. Oh, yang kebar cini len. Wih, tidur cang nambung. Tuh melah titirane. Oh, puhe jelek sang. Jelek pesan. Sang metakon kencai. Apa dakonang ci? Oh, yang cai nak suge ngubuk maman cine goda mesero ping 11. Hah? Yang nak lacur lantas ngubuk dewek cine. Iken. Meliang maman kedes sing ngidang. Ulian kedes bung nake payu nyakan. Ni ulian kedes Sri tumpuk ini mekado cang sing lakapo tungkur meliang maman godam gedeg tas basang nake ngelah banti gao ken anaknya ngubuk ci dong bo nak lacur manti kang dewek cine. Mati ditiran kok 11. Mati. Ditiran kok 11 pantegang jelema lacur. Mekengkenang mamane godam mesro ping 11. Itu jelek nih. Lek-lek kok kene ngelang sing ngidang payuan ci bliango mamang. Tawang ci kemelan puhe. Apa melah puhe? Masyarakatnya jani mekejang peternak puh. Cang membantu di bidang kesehatan, di bidang vitamin cang. Adik gitu. Taluh cange madep ke mumai. Papa beli ini telur puh. Taen ado pak niki tumas niki taluh titirang. Taen ado ci madep taluh cine. Doang. Saya gobo kini doang masih. Iya pak pikirannya keto-keto di luar kepala lah bagi cang. Ayo dong. Sake walau cang ide kenci awak menyamo saling cacat ke kini sing mangko yanci jani miyaga ngajak cang menyamo kini mekado pisagone bani
Apa awinan kita pengajak nyamano ya kan? Yang tuh takutin. Adik gitu. Jani sih agak cine ngajak cang. Sukat nuduk pianak ini. Ane madan inuri. Duak megening. Nih bu. Ci ajak cang bu makidah ngalegai. Uliane panake. Mengendang makin kina. Sake walu cang metakon kenci. Engken. Pangsing bener panake den ngangku kang ngalegai. Kamu main ngamen. Ngamen megending. Yan cinawang nguruk megening nih. Wecang main musik bisa yang megending nih cang sing bisa. Oh main musik. Yan musik cine engken. Ini musik lagu pop nih nah. Nah. Kena aja penone cinta mini nih megending. Cinta mi orang ci. Cinta mi itu nak atma negara jegek di Jawa. Oh yang di Jawa orang cabai, yang di Bali di cicing hitam manis. Ayo coba musik cine malu Musik. coba. Lagu rock blues jazz nah. Dan kendo rock blues jazz itu. Artinya lagu rock ini blues kelas gitu. Oh adik kelas ah? Men rock blues angon sing mokan. Coba cu. Nah kayak itu. Musik nih. Musik. Bagus. Jani gendingnya sing tawang sih. Apa gendingnya? Jani cangkar megending. Apa? Nah, gending apa aja maki nih? Petau kan ngenakang. Ingin ku teriak. Ngelek-lek si ajak megending pulas. Yen megending malu, yen pulas nyen sun megendingnya pulas. Bas liwat, bas tingginya nyemak nada nih tuh. Oh gitu. Samra kunang-kunang. Ada nang solas samrak. Nah jemun. Ingin ku teriak. Maling. Apa hilang? Hilang perawanku, hilang permataku. Ijo malingnya. Jauh sudah. Jauhnya sampai di mana? Di Selat Malaka, di ujung Sumatera. Malingnya cowok apa cewek? Cewek matre. Cewek matre. Buat awang sih. Cewek matre malingnya. Malingnya cewek, cowok apa cewek? Cewek matre. Adane awang sih. Nyen adane. Maria manis, lai anak penjual soto. Pedagang kaki lima lewat di depan rumahku. Oh. Oke, sengal Ci. Oh, nuci megendeng nih. Tawang Ci nomor teleponnya. Aku do nomor teleponnya. 008. Yes, cita tuh. Jani dukul kene pang Jani cagar bo dewek cini Bani ngajak panake milu ngamen lan kau kin Nori lan. Nuri, Sini dong. nggak mau. Aduh. Kalau sing tawa ngomong Bali, Bidan duduk di Banyuwangi, duduk. Ugas ada gelombang Tsunami ini tuh. Jadi gini, ya namanya jaga panake. Yang dimuane nyak nyuangcang lah. Dimuane nyak careci, yang dipaes nih. Nyak caroci. Engken. Pecah pinggir. Pecah pinggir, Cang, pecah pinggir. Yang Cang pecah pinggir, Ci pecah 1000. Nori, Ya, sudah makan ya?
sudah. Masih kenyang. Hah? Sudah Kenyang. belum makan kok kenyang. Kenyang kan? Kenyang Bali apa kenyang Jawa? Ya. Kenyang. Kalau kenyang, Kenyang. oh kenyang. Kenyang. Wanah namanya. Warna. Kalau kenyang Bali lain, larinya kenceng. Kalau kenyang Jawa perutnya kenyang. Kenyang. Berbeda dong. Kalau kenyang Bali, Begitulah. Yen kenyang Bali anyang-anyangan. Ya. Kalau kenyang Bali, Nuri perlu anyong-anyongan itu. Aduh, dejecak. Duh, umpaman nih. Egen. Yang sing panak penuduk, bisanya keplikesan. Kemudian jelesan bikasin jele gobo jele anci. Biar umpaman nih. Cek ada bakal. Kage plikasan ci. Nori, ya. apa ya nih tuh? Hah? Ya. Egen. Nori, Jani duduk bapo agon panak begitu. Saya nenek sing nawang ngomong Senesia lah gitu. Saya bisa senes Indonesia. Hah? Nah, aman komisi siaden si Dori Kangwang nak Nah, ngelar Kangwang. ramo sing tamat SD. Oh. SD nungka. Oh. Awena nungka SD ini sih pun lane SD ini sangat nungka. Terbakar lah. Ya, Nuri, kamu pengelola tunangan Nuri. sudahlah. Jangan. Bapak ini bisa marah ini kalau kamu sudah punya pacar. Kalau cari pacar jangan cari yang jenis cara bapun ini. Mencari yang bagaimana? Cari yang gobonya sedang-sedang mesai bapu perak lah gitu. Sedang gengken Ci tau. Hah? Sedang gengken Ci. Sedang panusin banyar lah. Sedang pandusin banyar. Nori, karena bapak berdua ini makan juga karena Nori. Apa ngemangnya? Ngideh. Oh, bapak dengan ini makanya ngide lah dengan kamu. Minta. Oh ya minta lah. Minta. Benar-benar Marica. Otak sih umpane otak. Kalau begitu Nori kan Bisa menyanyi, Ya. menyanyi. uning lah menyanyi. Ya, Apa itu, Ning? tawang lah tawang. Tawang tahu. Nyaman tempe ini tahu kan. Nih mau panak omak nih sangat sing bener kangen kau. Omaknya kadang gitu. Bahasa Bali sing bisa, Ah. bisa bahasa Indonesia. Iraku sing bisa bahasa Indonesia, bahasa Bali gen. Tawang campur aduk lah. Urap-urapan kan lo, mau jukut lungkung seromotan. Ayo. Coba gitu kan. Di bulan cipah nih. Bulon sipah urusannya. Jadi sing keginane dewek. Nah, Jani, Oh. mumpung kita hidup kita dengan jerih payah mengamen karena pesanan banyak minta lagu, terutama lagu pohnya itu. Lagu pop. Oh, popnya. Kalau salah orang tua jangan dong didengkikin itu. Udah itu lagu dangdutnya. Lagu dangdut. Nah, itu yang ngetren sekarang, Hah? Pak. Lagu dangdut. Tidak kemeten itu. Ngetren. Ngetren, awang ci ngetren. Apa tuh? Jempol. Oh ya, yang jempolan. Lagu Balinya lah. Oh iya. Tuh inget saya itu. Aduh. Lagu Bali. Demi situ ingatan ya. Dewa panaknya ngerti nih. Sangkala kan mau memunyi cang. Tidur kedek betene kecrit-kecrit gimana teh? Terus Julian nanyang-nanyang. Gendeng Bali ya, gendeng Bali. Gendeng. Lagu pop Bali. Ah. Bapu ngoyong di Bali melestarikan budaya Bali. Bali. Tiapin bapu nuduk nyanyi uli Banyuwangi sih itu. Artinya milu lah dini nak ngamai dini barang jak bapu gitu. Tapi, Hah? Papi. Oh, Napi. aduh kok budak sekali Bapak ini loh. Bapu sing budak nih. Saya Bongol. bongol. Bongol.
Bongolnya ulian curak gitulah. Ya sekarang nyanyinya Tapi apa? begini, Ya, sekarang ini Ya. Nuri bisa semua lagu. semua bisa. Dari Sabang sampai Merauke. Lagu sing mesti kedo. Lagu pop, lagu dangdut, gitu. Sekarang Iya. lagu apa yang akan mau dicoba? Itulah. Yang lagi ngetren sekarang ya Pak ya. Ya, Lagu dangdut. lagu Oh, dangdut. Iya, Ya. soalnya Bapak berdua bisa goyang. Bisa goyang. Iya, Goyangnya goyang setengah goyang ya? iya Ya. diputer-puter. Diputar-putar. Iya, coba apa? Putar. Putar. Putar maju apa putar gitu? Putar melincer. Putar melincer. Nya cara cicing tampling motor sih. Put kok pinggulnya digoyang itulah. Iya, coba. Sing gitu. Iya enaknya. Ayo, ayo. Berarti ini Nuri harus coba dulu dong. coba Latihan dulu. satu Coba lagu dulu. Satu lagu dulu. Iya. Nanti karena pesanannya banyak, lagu mana yang Akan dibungkus gitu. Sing pesanan lagu bungkus nih. Yang dibungkus nasi. Oh, nasi. Oh. ya lagu apa yang disenangi sama orang yang alim itulah. Yang cari. Oh, yang cari. Bu pelik tuh. Patik kan. Nah, lagu dangdut, lagu dangdut. Yuk. Tak tetak kedang nuk. Yuk, coba dulu. Tes. Apanya dikedeng? Tadi kan kenyang, sekarang kedang nuk gitu. Aduh. Berarti Nuri harus coba satu. Iya. ya, biar kita Satu lagu dulu Nori. Satu lagu. Ya. sebentar dulu. Nah, yang ngalin ini kuak-kuak. Nah, nyemak celemik tuh bang biasa lah. Ajo cing. Kerangan manggending lagu aji pong-pongan tuh. Tuh nak nen magisi. Ane lah semprong tuh. Apa tuh? Celemik. Sing Joko Jong es. Nah, Ayo, ayo. baru Kok jatuh, kem- Po? Dak baru kamu nyanyi, matanya ini dijitnya kamu. Ijaduh. Hujamatan cang orang dijetnya di ngoyang. Tolean sini Oke, tuh. ngitir sama kijap-kijapan sih. Bagaimana hasilnya? Bagus. Bani bengadok Kang Amen nih. Nanti Sekarang kita bisa begini. dapat duit banyak dong, Po. Hah? Ya kalau dapat duit banyak, apa rencana kita? Ada rencana keluarga berencana lah. Nganten. Oh nganten? Iya. Sama siapa nganten? Sama siapa, Po? Bunga pacar nih. Udah. Cari dulu, di sini kan banyak cowok. Kalau di sini Bapak bisa carikan Nuri? bisa. Coba. Nanti sambil ngamen, sambil lihat-lihat mana cocok dengan Nuri. Kalau cocok dengan Nuri, apakah cocok dengan Bapu juga? Tujuannya gitulah. Iya ngali pacar. Ane neng-nengin motor tuh leh pacarin. Aduh sih, Yan jelema tiwas-tiwas. ya neng-nengen motor, sing mangkok alis toh. Tadi gitu. Belum mau supir toh. Namang motornya sih neng. Ayo berangkat. Kalau gitu kita berangkat ya. Ayo. 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 Pesanane Liu, Pok. Yuk, Nori. Jam kudo ya pun nih.